Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah siz менен бизди эрке үммөт кылып койгон. Кандай эң акыркы болуп келебиз? Аз гана жашайбыз. Кички гана кылган амалыбызга Аллах Таала көп сооп берип коет. Элестетип көрүңүз, бүгүн биз азыр Кадыр кечесин эмне кыла алабыз? Аябай көп ибадат кылсак 20 рекет тарабы намаз окуйбуз. Бүгүн алхамдулилла Кур'ан хатым бүтүп атат. Анын дуасына катышабыз. Анан кийин өзүбүз мүмкүнчүлүгү жараша бир аз ибадат кылабыз. Аябай көп болсо бир бул жагдан 5 саат 7 саат ибадат кылат экенбиз, баян угабыз, намаз окуйбуз 7 саат убакыттын ичинде да. Жеңил эле го мечиттин ичинде жылуу жерде отуруп. Элестетиң, наркы эмне кылды? 1000 ай бою чек арада Аллах жолунда жүрдү. Канчалык оор да. Анын амалынын аткарылышы кыйын да. Армияга бир эле жылга барат. Элестетип көрүңүз, 83 жыл бою жүрсө, канчалык оор, канчалык кыйын. Бирок бир күн мечиттин ичинде уктабай ибадат кылып койсо, Аллага жалбарып дуа кылып койсо, ошондон да жакшыраак сооп берет. Не деген берешен да? Эмне деген жакшылык? Бирок көп адамдар ушул жакшылыктан да кур калат экен да. Ошол үчүн Кадыр кечеси деген урматтуу бир туугандар, уктабай отуруштун аты эмес. Кадыр кече дегени улуу түндө Аллахка ибадат кылуу дегендин аты болот. Мурдакы учурларда Кадыр кечеси башкача өтөт болчу. Мешитке алып келип туруп телевизорду коюп уктабай отурушун, кино көрөт эле. Илгери ушундай болуп өткөн күндөр болгон. Ошол үчүн пайгамбар сам айткан: "Мен кама фи лейлатил кадр", ким Кадыр кечесинде турса, иманан ва ихтисабан, Аллах Таалага ишенген абалында, ушул Кадыр кечеси деп үмүт кылып, менин бүгүнкү кылган амалдарыма Аллах Таала сооп берет деп Алладан сооп күтүп, Кадыр кечесинде ибадат кыла турган болсо, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, анын алгачкы кылган күнөөлөрү да кечирилет деп айткан да. Кийинки кыла турган күнөөлөр мурдакы жана кийинки күнөөлөр кечирилет деген да. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن
بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Mecittin içinde oturgan özü ibadat. Adam mecitke kelip oturup durayın namaz baştalgança dese oturup durgandığı namaz okudu degen soğuk bolat. Nege? Namazı kütüp jatat da. Oşun için ayalдар uyunda, erkekler koldan gelse mecitте uktap kalbay. Je bir paydasız söz süylep kalbay. Namaz, Kur'an, zikir, dua, je davat kılıp ötkörө turgan bolsak ibadat. Soğuptu işmen alektenip anda 83 yıllık ibadat. Ömründe 10 jolu Kadir keçesini ушундай өткөргөн адам болсо кыямат күнү келет 830 жыл уктабай ибадат кылды деп. Эми ал адамдан мурун ким бейишке киргенге акысы болот. 1000 жыл жашаган Нух пайгамбардын үммөттөрү дагы 1000 жыл жашаган үммөттөр дагы айтат биз 1000 жыл жашаган болсок тең жарымысын уктаганбыз биз. 500 жыл уйку менен өткөргөнбүз. Neçen жыл иштеп өткөргөнбүz, ибадат кылсак бир 50-60 жыл кылгандырбыз. Бул адамдар 830 жыл уктабай ибадат кылыптыр. Эми өмүрүндө 20 жолу Кадыр кечесин жакшылап тоскон адамчы 1720 жыл ибадат кылган болот. 1720 жыл ибадат кылыптыр десе, ал адам биринчи бейишке кирбей ким кирет? Ошондуктан бул үммөт кыямат күнү бейишке биринчи кирет. Фактически өмүрү 60-70 болсо дагы. Алгачкылардын чынында өмүрлөрү 1000 болгон. Бирок бул үммөттүн чынында өмүрү кыска, бирок ибадатынын саны өтө көптү. Ибадатынын саны өтө көп. Бул Аллахтын мээрими туугандар. Ошондуктан иманан ва ихтисабан дегени ушул кечеде Аллах мага ошончо сооп берет деген ишенимде. Жөн эле мечитте отуруп койгонум үчүн намазга катышам. Kolumdan kelgen uçurda dua kılabız. Bir gün hatım Kur'an bolot an üstüne. Hatım Kur'an bolgonda dua kabul bolot. Namazda bolsa an üstüne. Allahu Ekber. Namazda okulgan bir tamgaga Allah 100 soob beret. Bir sürenin içinde kança tamga var? Bir parada kança tamga var? Oşoldagı Ramazan ayında Kadir keçesinde bolsa, oşonu men birgiligi hatım Kur'an bolup, jalpı ümmet amin dep dua kılıp jatkan bolsa, Allah bul duanı sözsüz kabul kılattı. Misal menen düşündürüp bereyim. Misalı kimdir birөө ушул жерде отургандардан kimdir biröөгө аябай каттуу капалангансыз да. Тарынып ушундай капасыз, сизди капа ренжитип койгон. Келип кечирим сураса кечирбейсиз. Бирок 1000 кишини ээрчитип алып келсе, 1000 киши айтса, эми кечирип коюңуз ушуну десе, сиз өзүңүздү жоготуп коесуз да. Кечиресизби, кечирбейсизби? 1000 киши суранып жатса, эми кечирип коюңуз эми билбей калыптыр, өкүнүп жатат десе, мен ойлойм кечирбей турган адам жок болсо керек. Кечиресиздерби? Эмнеге кечиресиз? Себеп жүрөгүңүздө мээрим бар да, кичине мээрим бар. Эми элестетиңиз, ошол мээримдин сансызы Аллахта бар да. Анан ушунча 1000 адам чогулуп Аллахтан бир нерсени сураса, Аллах бербейби? Ya Allah bizim günahlarımızı keçir dese, Allah nege keçirbi? وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ
азыркы сурообуз мындай, жанагы бир жооп менен 3 китеп алып кете турган суроо. Кимде ким таалимде өтө мындай берилип, жакшы уккан болсо табат. Анча-мынча үлгүрүп кеткендер кечирип коесуздар. Мынакей суроо мындайча. Белгилүү алым Шакик Балхи рахматуллахи айткан, биз 5 нерсени 5 нерседен таптык дептир. Биз 5 нерсени 5 нерседен таптык. Ортодо байкебизди кол көтөргөндөн таптык биз дагы. Айтыңыз. Канаки микрофон берип коюңуз. Жакшылап ойлонуңуздар. Байкем азыр жетпей калса, калгандар жеткирип коесуздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Атактуу Шакик Балки рахматуллахи алейхи айткан, биз 5 нерсени 5 жол менен таптык деп айткан. Биринчиси ырыскынын берекесин чашке намазынан таптык дейт. Ой баракелде, бирөө туру болду. Экинчиси кабырдын караңгылыгын тахажжуд намазы менен таптык дейт. Кабыр периштелеринин суроосунда, Мункар Накирдин суроосунда Куран окуу менен таптык дейт. Белек кеткен турат. Экөө калды, айтып коюңуз. Көз тийбесин машалла деп туруңуздар. Машалла, машалла. Сират көпүрөсүнөн өтүүнү, орозо жана садака берүүдүн таптык. Акыркысы калды да. Акыркысы калды, белек кеткен турат тугандар. Колдоп коюңуздар, машалла деп туруңуздар. Акыркы Алла Тааланын арышында болууну, Алла Тааланы көп зикир кылуу менен таптык дейт. Дүңгүрөгөн машалла. Машалла, машалла. Келиңиз. Келиңиз дейминде атыңызды айтып коюңузчу, кайра-кайра чакырып көрүнүп калып турум. Алимбек. Алимбек байке, машалла. Бирок менен 3 коен атып кеттиңиз. Машалла, атыңызды каттап коебуз. 2026-жылдын ушул Кадыр түндө уюштурган суроо жооп долбоорунун жеңүүчүлөрү. Машалла деп туруңуздар. Машалла, Алла Таала баарыбызга насип кылсын ушундай белектерди. Андан кийинки Айтур байкебиз. Кыргыз элинин макал лакаптары менен пайгамбардын хадистерин төп келиштирип айткан байкебиз бул байке. Машалла. Кыял байкебиз фазаил садакатта келген окуяны төп келиштирип айтып берди бардыгын. Машалла. Кошумча Курандагы машалла, мына Куран айында устаздын колунан, эми колуңуздан түшүрбөй. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Ошон үчүн Алла бизге өкүм берген удууни, эмне муктаждыгыңар болсо менден сурагыла, дуа кылгыла менден. Астажиб лакум, мен кабыл кылам дуаңарды, берем деп Алла вада да кылып койгон. Дуа кылгыла деп өкүм дагы берген. Мен дуаңарды кабыл кылам деп Алла Таала вада да кылып койгон да. Ошон үчүн Алла Таала пенделеринен дуа кылган кулдарын жакшы көрөт Алла Субхана Таала. Дуасына муктаждыгын берет Алла. Кээде адам дуа кылат, Алла Таала кичине кечиктирип берет. Кээде кичинекей балаңыз тополон кылат го, бычакты бергин дейт. Берсеңиз өзүн кесип салат бир жерин же башка талашат. Же кээде кичинекей балдарыңыз машинанын ачкычын бер дейт. Ачкычын берсеңиз барат да өзүн авария кылат, өзү да өлөт, бирөөдү өлтүрөт. Сиз ошол кезде эмне кызыкчылык бербейсиз балага. Бирок чоңойгондо бересиз да. Ошол сыяктуу эле пенде да кээде бирдемелер сурайт. Ошол кезде Алла берсе пендеге зыян болот да. Дүйнөсүндө акыретине зыян болот. Алла берет, убагы келгенде берет да. Ошон үчүн ушундай кезде шайтан келип иштеп кетет да. Дуа кичине кечиксе, канча дуа кылдың, сурандың, болбоду, эми ташта дейт, ташта дейт да. Ошон үчүн дуа кылабыз, бирок үмүттү үзбөш керек да. Кээде инсан дуа кылат, Аллах Субхана Таала дуасын баары чогултуп, акыретте чогултуп берет да. Кыямат күнү пенделер келгенде адам кабыл болбогон дуаларын алып кел дейт. Күнөө таразанын күнөө жагы өтө басып, оор басыктуу болуп калганда адам аябай өкүнөт экен да. Эми ушунча дүйнөдө кыйналдым, жан чыкканда кыйналдым, кабырда кыйналдым, кыяматта 50 000 жыл кыйналдым. Эми тозокко бар түбөлүк кыйналамбы деп адам катуу үмүтү үзүлүп турганда Аллах Таала айтат, бул пендемдин кабыл болбогон дуа тилектери бар, ошолорду алып келгиле дейт. Адам баласы ойлойт экен да, мынча күнөөнүн каршысында мен дуам эмне болбогу эле. Ошондо алып келгенде адам кабыл болбогон дуалары басып кетет да. Анан адам баласы арман кылат экен, Алла мен муну билсем, дуа кылып сурана берсем, бир да дуам дүйнөдө бербей, баардыгын акыретте оптун берсең, кандай жакшы болот эле деп адамдар арман кылат экен да. Amin. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina ve mevlana Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyina ve mevlana Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Eyrundu borken Allah'ım, uşul bugün Allah subhanahu wa ta'ala senin düğüne çoğulduk Allah'ım. Saattap uşul yerde katmı Kur'anlar boldu. Allah'ım uşul okuyan katmı Kur'anlarımızı kabul kılgının Allah'ım. Vardı karmagan uruzularımızda Allah kabul kılgının. Şu Ramazan ayında kança jakşı amal kılgan bolsak Allah'ım vardı kabul kılgın ya Erhamer Rahimin. Bu zaşarlarımızda davatka çıktık, ilim aldık. Kança jakşı amal kılgan bolsak Allah'ım vardı jakşı amallarımızı kabul kılgın ya Erhamer Rahimin. Uşunun bereketine bizlerin barık günözlü geçirgin ya Erhamer Rahimin. Senin geçirimin çegerası olmağında bizden de gemçiliklerin çegerası çok. Ey Allah'ım vardı açık yaşurun bilip kılgan son küçük günlerimizi geçirgin ya Erhamer Rahimin. Sen geçirgendi suyuyorsun Allah'ım. Vardı mümin Müslüman erkek ayalların günösünü geçirgin Allah'ım. Büt ötüp etken ata oğlarımızın günösünü geçirgin ya Erhamer Rahimin. Büt gelecekteki vardı mümin Müslüman ufaklarımızın günösünü geçirgin ya Erhamer Rahimin. Bardığımızdan Allah'ım seni razı olunum. Bizler de razı kılgın ya Erhamer Rahimin. Bardığımızda rahmatına bölürgün ya Erhamer Rahimin. Bugün şundan kalın cemaat Allah'ım seni rahmattan ümit kuruşun cerge çoğuluştu Allah'ım. Birinden kolunu kuru kaytarmağın ya Erhamer Rahimin. Bardığımızda Allah Teala cüröktörüzde bir armandarınız var. Tilekleriniz şeriat kalayak. Büt dua tileklerinizi Allah kabul kılgının. Bardığımızda Allah Teala toğluk, kamil, mükemmel iman berginin Allah'ım. Şu Allah kancayip tuğandarın cüröğünde kanday şeriat kalayak dua tilekleriniz Allah bardığım bergin Allah'ım. Dünyalükte bergin Allah'ım. Ahiretlikte bergin ya Erhamer Rahimin.
Aramızda oğurganlar olsa şifa bergenin. Büt oğurup atkan atayınlarımızga şifa bergenin Allah'ım. Büt oğurup atkan ustazlarımızga, şakirtlerimizge, bardık mu'min Müslümanlarga Allah şifa kamil acil bergenin. Allah'ım bizim memleketimiz saklagın ya Erhamer Rahimin. Memleket başımızda saklagın ya Erhamer Rahimin. Elimizge, celimizge, dinimizge hizmet kılmatkanlarını Allah kabul kılgının. Bundan da köp iş algın ya Erhamer Rahimin. Büt elimizi saklagın ya Erhamer Rahimin. Vardığımızdan ya Erhamer Rahimin sen razı olun Allah'ım. Vardığımız Allah Teala elimizge tokçuluk berginin, molçuluk bergin ya Erhamer Rahimin. Arzançılık bergin ya Erhamer Rahimin. Asmandan yerden gelgen bala kırsıklardan saklagın Allah'ım. Özün rahmat camgıların cadırgın ya Erhamer Rahimin. Erunu borken Allah'ım. Emki Ramazan aylarga da Allah'ım emki da şu Kadir tünlerine de uğrutmay, sırkatmay şu cemaatimizi toluğu menen göğütüp da aman esen cetkirginin ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve sahbihi ve ummatihi ecma'in. Amin. 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 Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin.